Black Entertainer TV. Mwite Tiger B, Umugisha Benjamin, uwo benshi bazi nka The Ben, kuva hariya mu gihugu neza na neza cy'u Rwanda, aho ubona bisa nkaho bimurangiriyeho. Ati none byagenze gute? Aho ubona ubundi hasanzwe hari competition hagati y'umuririmbyi The Ben hamwe n'umuririmbyi Bruce Melody, nk'uko benshi mugiye muvyumva canke mugiye mubibona ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye. Aho no kwibutsa ko kuva mu mwaka uheze canke kuva uno mwaka utangiye hibonekeje ko hari competition, ngira ngo muribuka aho banateguye kiriya giteramo kiswe A New Groove, cyari gisanzwe gikorwa n'umuhanzi The Ben. Rero bikaza kubonekana ko bashyizemo na Bruce Melody kugira ngo baduze genge y'umuziki canke bashobore kuba boduza impano zigiye zitandukanye, kugira ngo bakoresho iryohere u Rwanda, iryohere abanyarwanda n'abandi bose bagiye batandukanye bo bakunda music. Ya kabiri gatanu ubusa, aho ni hariya neza na neza Kigali mu Rwanda, aho ubona byabereye muri Big Arena, aho ubona wari umunezero udasanzwe, byari byishimo ku bantu benshi, ku bakunzi b'imyidagaduro ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Ati none uno munsi kuba uvuga ko birangiriyeho umuhanzi The Ben, byoba byagenze gute uno munsi? Cyanke ibyo tugize iminsi tubona nuko umuhanzi Patola King kuva hariya mu gihugu cya Nigeria yashize akavideo ke kuri ku mbuga ziwe nka Instagram yerekana ibihangange byo bikomeye muri Afrika, aho yashizemwo umuhanzi Bruce Melody kuva neza na neza hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo ni Patola King avuga ko agomba asohore ingoma izoba ikaze, izoba irenze, izoba irimo ibihangange bigiye bitandukanye byo muri Afrika. Aho ubona yagiye ashyiramo amafoto ya ba Nelson Mandela, Koffi Olomide, Diamond Platnumz ndetse n'abandi bagiye batandukanye ba Nigeria n'ahandi henshi yagiye hatandukanye, avuga ati abantu bagiye bakora ibintu bikomeye canke bitangaje muri Afrika. Aho ubona aribo yagiye ashyirako n'abandi bantu ba kera ntasoboye kuba nomenya abaribo. Yitwa Patola King, n'umuririmbyi kuva hariya mu gihugu cya Nigeria. Ubona ko agiye kuzana song, nubwo ataratangaza izina, ariko biboneka ko yerekanye aba legend bamaze kugira icyo bakora muri muziki ya Afrika. Ati none bimeze gute? Ni ibintu byinshi byagiye bica impaka ku bantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, ubona ari inkuru iriko iratangaza abantu benshi udashobora kumenya ati none byavuye kuki. Reka mbanze nkubwire ko hari ibintu byinshi umuntu ashobora kuba yo kwibaza. Ese kuri music ya kabiri gatanu ubusa canke muri music y'u Rwanda, ese ubu tuvuge ko umuhanzi The Ben atazwi, hama tuvuge ko umuhanzi Bruce Melody yoba arenze gusumba The Ben? Mbega hoho Patola King kugira ngo ashobore kuba yotora ko Bruce Melody ariwe arenze, byoba byavuye hehe? Mbega hoho ayo makuru yoba yayakoze gutyo canke yoba yahisemo ko kugira umuhanzi urenze ari Bruce Melody, byoba byavuye guki? Ayo namwe ngiye kubashikiriza mwa kano kanya. Rero nkakwibutsa ko wowe uduteze amatwi, ahubwo ntugende utumvirije bino bintu ngomba ndakubwira uno munsi, kuko ni ibintu bigize ino nkuru yose uko imeze. Tugiye kuraba umuhanzi Patola King, umuhanzi akomeye yes muri Afrika, muri Nigeria arazwi n'ahandi henshi yatandukanye, ndetse na wewe turiko turavugana bunyene canke uri kuranyumviriza ushobora kuba uzi umuhanzi Patola King. Ati none byagenze gute kugira Bruce Melody yisange mwugo rutonde rw'abahanzi bakomeye muri Afrika?
ati bimeze gute? Ni ibintu byagiye ubona bitangaza abantu benshi, ubona ko benshi batagiye banabitahura, ni ibintu ugiye ubona ko batashoboye kumva neza impamvu boba batoye umuhanzi Bruce Melody muri Rwanda bakareka umuhanzi The Ben. Ati none byoba byaje kuki? Ndakwibutsa kuva umuhanzi The Ben Mugisha Benjamin avuye muri Amerika akavuga ko agarutse gutura mu Rwanda, ni ibintu abantu benshi bakunze bavuze ati umuziki wacu noneho igisamagwe Tiger B kirigarukiye gisubire kiyoboze inkoni y'icuma abari bari nga. Kandi ugiye kubiraba koko nibyo, tugiye kuraba amateka cyangwa ibintu The Ben yoba yarakoze mu muziki w'u Rwanda ni ibintu byinshi pe. Kuvuga ko hari undi muhanzi azoza muruta uretse Meddy ntibishobeka, nta nubwo bikunda. Ati none byagenze gute? Neza na neza Patora King yasohoye urutonde cyangwa yasohoye akabiti cyangwa akaririmbo gatoya gashyira kuri Instagram ye, yerekana ibihangange yemera muri Afrika. Nimba mvuze ko yemera ntuhave wibaza ngo ni kindi. Ubundi ugiye kuraba yashyizeho ibihangange byakoze amateka ku isi muri ino Afrika, ariko ageze muri East Africa niho abantu benshi batanguye kuvuga ati noneho The Ben birakurangiriyeho, genda ucire birarura, genda wige kuko Bruce Melody yagiye hejuru yawe, noneho aje yaca agahigo. Ati none bimeze gute? Rero ugiye kuraba umuririmbyi Patora King ni umwe yigeze guhurira mu mishinga imwe na Bruce Melody, bigeze guhurira mu mishinga imwe n'umuririmbyi Diamond Platnumz. Rero ugiye kuraba bakaba barahuriye hamwe mu mishinga, ni ukuvuga Patora King, sinzi nimba kino kintu uri kuracumba. Patora King ni ukuvuga abahanzi azi neza muri East Africa, harimo umuririmbyi The Ben, harimo umuririmbyi Bruce Melody, hakabamwo n'umuririmbyi Diamond Platnumz. None gute rero wewe kumva ko abo bandi kubera ko atabashyize? Ni ukubera iki? Abo bantu nibazi nibo bamaze gukorana n'imishinga. Rero agacaraba performance yabo bafise uno munsi, akavuga ati bano bahanze uko bigenda kose nibo ba mbere hariya. Yesu tutiriwe turavuga menshi, twibukanye ko umuririmbyi Diamond Platnumz aho uri hose muri Afrika, nimba ukurikirana muziki ntiwovuga ko utamuzi, kuko n'umuhanzi ubona yakoresheje ingufu zose zishoboka, akaba yoshobora kuba yogera kure cyane ku buryo urwego rwa Afrika yobazwi, kuko uno munsi tuvugana ni nawe afise abasubscribers benshi kuri YouTube muri Afrika. Mu baririmbyi baba bahari muri Afrika niwe wa mbere afise abasubscribers benshi. Ni ukuvuga rero nimba ukurikirana muziki ntabwo uvuga ngo ntawuzi. Rero Patora King kuba yoba yaramenyanye na Diamond Platnumz biroroshe cyane, kuko ashobora no kuba muzi kuko yagiye akorana n'abahanzi benshi bakomeye ku isi, aho ubona yakoranye nk'aba Rick Ross n'abandi benshi bagiye batandukanye, P Square n'abandi bagiye batandukanye. Rero kumenya Diamond Platnumz byo byari ibintu byoroshye sana, ariko Bruce Melody kuba yovuga nawe ko ari the legend yakoze amateka, nje nanze aho sinemeranye nawe 100%. Kuko ibaze umuntu mufise ikintu mwahuriyemo deja, urumva bari umuntu wawe, this is your G ama my G, rero muba umuntu muzinanye one of one. Rero ni ibintu byoroshye kuvuga ati bivanye na performance yiwe cyangwa ukuntu ndamuzi, ashobora kuba he is the first muri kiriya gihugu kiwabo, kubera ko ntubuzi ngo abandi ukompara nabo ni bande bigenda gute. Niho nca ndakubwira ati rero ngaha Bruce Melody aca yibona ko ari munini gusumba umuhanzi The Ben, kumba kibagira ko Patora King kuba yavuze ko ari mu ba legend, ahubwo ari kubera ari wazi abandi atabazi. Kandi umuntu mumaze guhurira mu mishinga nta mpamvu nimwe
atokugira iniga yawe kuko muba muzinanye bihagije. Rero ikibazo giguma gisereza canke kiguma kibabaza abantu bavuga ati ego kuba yoshiraho Bruce Melody nivyo, ariko ese Bruce Melody asumba Meddy? Mbega kubera iki atashizeho Meddy? Ko tuzi Meddy afise indirimbo ifise views zisaga miliyoni 124 zirenga, akaba atigeze amushiraho. Ni kuvuga ngo tugiye kuraba neza habayemwo ikintu twokwita akamenyane cyangwa relationship ya hafi ituma umuntu n'ubundi begerana, bigatuma bamenyana cyane. Ubwo rero nivyo vyagiye gutuma imbuga azijagarara, ukabona ko bagiye bavuga ati Bruce Melody arenze The Ben, noneho The Ben icara wige umwana muto agushize down. Ariko ntabwo ariko biri, ahubwo Patora King yamushize ko kubera ko ubona ari niga yiwe basanzwe bazinanye, hari imishinga myinshi bagiye bahuriramwo. Bakwibutsa ko Bruce Melody na The Ben vuba bwango mu kwezi gushize bakoze igiteramo mu Bugande, aho ubona ko Bruce Melody yabuze abantu, ariko The Ben kubera mu Buganda ari ahantu hiwe yarakubise stage aruzuza. Binagaragara ko basohotse bakaja hanze ubona ko The Ben yama ari hejuru ya Bruce Melody nkuko byama biri. Ariko nkakwibutsa ko iyo competition ihari iri hagati y'abanyarwanda gusa, bagiye hanze nta competition ishobira kuhaba. So rero nkakwibutsa ko ibintu vyagiye bitangaza benshi nuko haba mu Buganda ba Eddy Kenzo ba Chameleone batigeze bavugwa, kandi tuzi ko ari aba legend bakomakomeye. Tugiye muri Kenya ukabona muri Kenya nta muhanzi yigeze yerekana aba Khaligraph Jones ndetse na Bien wo muri Sauti Sol. Ndakwibutse ko no mujama Bien ari umujama kaze sana ku bintu bijanye na live music cyanye ibindi byose, ariko umuririmbyi Patora King ntiyigeze amuvuga kuko ntaho bazinanye. Muri East Africa yatangaza abahanzi batatu gusa, Koffi Olomide atangaza Bruce Melody ndetse na Diamond Platnumz, abo bonyene aba arahejeje. Ariko rero tugeze mu Rwanda naho niho bakibona ati hano hantu ari kimenyane. Niho na chance sangura inkuru sanga Patora King hari ahantu bigeze guhurira na Bruce Melody, bahurirayo na Diamond kubera hariho imishinga bari bafise bagomba gukorana. Makuru rero nari nkufitiye yarayo ngayo, jitwa ari kumwe ni wa muhungu wanyu nanone, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Hama nkakwibutsa utarakora subscribe ko ukora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro byose byahazaza. Thank you so much.